Bien sakoso ema mo nyina afishiapa. Happy new year. En confirma ye nyina. Ye de yanka kwantum. Ebre ne so a ye be kwa Asante Mampon. Ne akoto ye bra ne so. Ewo Adom. Me yi so ho ye na se kese koma abra pokua sa so na Professor Enokosi wala so ya gudem nsem ebre free sabre kopensa na nkono ebebo eye Mpensenpensemu ebre ba be di nkomo. And then come on, sonko kura the free debia. And once again, happy birthday and call and from house of Mami Rosina Ochebia. We a free apostle Israel Hodom Oma Onam for Omina some way show happy birthday. Yami won't show no on your kese kopem se obeye kesepa. Once again, happy birthday to Osofo upon da Costa, aka Aseda, programs manager Edma Good News FM. Osofo. Also happy birthday encore F Nyamisha no nyo kesepa kopem se obeye kesepa. Belated happy birthday so and confirm the occupant of the silver stool Asante Mampon hene da sebre o sebo nsuya otosumieno. And now 31st year twemi na unya 84 years. Nyame enhiraw na onyo kese kopem se obeye kesepa. So a very good morning to Asante Mampon hema nana ajakuma difie the second. Yamenshira no nshira Asante Mampon na yankosu enye kese enche de bia de fana se kese ekoma hyper plus besa de bia mekato se edi papa pen na badwa so a ebua se ne be ya entidi yade no ano betimi abras de tu ase kra ede magana ba bia to do bia no okwa sabe ka bi atosa so na Franco Trading Enterprise oka ose phone papa efie adwoso onmelafi amanfo a epe phone de odwuma nyina eye Franco no bia de ni echehwebo ewo kran ene Kumasi Chaco toothpaste, choose pause mass in your fita moss in your kama, send a bay and capapa be through num about supermarket where we could be also pe Chaco toothpaste, yet be dear and aye, it to the truth near our D. Ewo mo ye pa. The so called Dr. Cato so moja swat unya boja dra, and one and a city blood tonic. Say, because I say, a snake, and made a Mpensenpensemu a bremeding, the aquasi in Siam. Many penny be a babadi and combo. Na. Oye ex-convict. Ka ex-convicta obi akwakoda enedwefie epen. No nedwefie no akoda anoko nsawam nedwefie. Okodi 20 good years. 120 months and over. Ewon sawam nedwefie ene papai ekokodi. Die na de no ekọ honum before be call ensawam die na no woye die na ko pie ensawam bako de bacho bako me wache me hu ye pa for amafo a AT&T ehweye ufu nem ne ye me fu nem ye Nicholas Tetteh Dekpley okay any dia de konsawam na dwafie bacho ai na ye adwuma bayin ansa na akonsawam na me akweda ansa na me de me hu kobo robbery no enti robbery na do call chronobo na do konsawam pacho ai eba ne say eba ne say me ko school otemadatus okay enti no school kom no me fa ne say ya adamfofo ba na ya adamfo ba ko no ne papa ye soldier paying ba kunsu e police paying nti eba ne se ye ko school ananya mamu ye din kakra o mutimi de o mu papa tuo ba na ye de akọ attacking crofo okrom o mu de free ba school mo o mu de free ba school nti ye pon school a na ya assistant ye hu na ye de akọ krom nti eba ne se ye ue school no na afi de ejuma na ye de nti ye de ye ejuma kra ye ye call robbery ne pa ye call na no pa enwumre ye nyaska no so correct nti eba ne se adwuma na ye na no na enije no dosu because quick money na ye nya nti ye sako ataki mami bi o lashibi okay that is year 2000 nti ye ko ataki mami no lashibi no ye taki no wie ye
na accountant ena di juma ne ye den ebreye adwuma bɛn o se ni madam upon bat I say na holiday say okay nti na satan boulevard eni ho okay nti na ya bank for nankasa e de omo amuka e ba na omo be fast can nti ade omo ton saa no ene no mame no was stores different nti stores different ni nyina di scan brain no that is enra anaju asana de bechin holiday okay asana de bechin bioma bank for no ba befa nti obo madam fo ba ko amane ene ya dan fo no be ka kire maame na nkasa accountant ene ka kire wo nkrofo na nom kokoro no bone ba ko ese maame na boabo scan no o bank fo ba befa okay nti no satan no na ya bokro no na akwa enim nti no ya nya tuo bebre sometimes etimi ko obi fie no no awotuo na ya sa agi aka ya tuo no ho okay yetimi nsu etu kwan eko alavanyo etimi ko ye local made etimi sato bi wo ho ye sanya adanfo ye sojeni otimi ma ye bullet otimi ma ye tuo no bi ye beko eho no maame ne de ntimu ye de na mtimi ko je maame ne sika maame no ode ye free that is Temaniu town ede ye call lash bi ewia e ko maame na accountant no maame na accountant na e ko kire bibia maame ne nyina ewo tama obeba fie ne bibia nti yensu ye twa maame no up to tama ye hu se odi car no ye den abe run fie ho nti car no bo rem na e di car na echi ye nyina nti e ko ye no watchman akoye sa usafo sa security ne bi ana ye chi no ana ye ni maame ne nyina ye den e ko ni dem nti e ko ni dem ye ko tu se ni house girl ni house boys e bi wo nti ye le ni obi down ana ni maame no call ni bedroom ba sika o mu kire se wo maame no ho no ye ko o di kitwa bi maaye nti na wawu ne ba me fa sika se no ho oh kire se almost that time almost 400 million that time ukra 400 million na ye skapa that was the year 2000 nti ye ko sika o di maaye timi hu se sika no so ba accountant no maaye ti asese ni drawers no sky de ewom ewo fie ba maame no efie ni self contained no oni ye kotina ni hall asa na ko fast can bra nti na ensu ye pese borrow dan ni nyina ompini nti na wa wu ne ba fresh they said 6 months okay nti ye gi ni ba no woni nsem edi tuo ni si no so ena maame ne said e bi ye ntwen obekire bebi aska no wo ena oni ye call no no bedroom nti ye kotun se scan wo sack emu sack mu okay ena ye tam scan nyina e de ko gu ye kam koye ba de be ma ye be chi ye se adi chi ye no ye fast kana na juna na ye ma accountant ni de so no de onja ye wo ho mo sorti accountant ye sorti accountant no out nti ye sorti no out no so free entem no ono so adi chi ye no na scan no ama nijie abro no so okay nti ba ne se mamini so ma be rob no nti police ba be investigation esa accountant ne timi wo ho bi ba oni ho nti omu suspect say no accountant we no esa omu chi no nti omu chi accountant no sa to omu chi accountant no na ye nim sa accountant no omu chi no wa boy din over 1 month later na ni nyina omu hwehweye okay ba na ya hide out here from Tema to Aflawu ya diboni wa na yakọ Aflawu na ya diboni wa Aflawu na ya ba nti akoye se ye ngina faako okay nti madafo ba ku ba ya oda hotel nti oda hotel no na ya minishing no ye de kogu esie that is community 9 cemetery etu na mde kokro no bono ye de kogu esie ti se unse esie no omu sie obi wo ho a yeah na ye dada etimi bugum okay na nra ba ho nti ye de hye sack mo na ye de akọhye inside okay nti ye ba na yakọ yi ade se be ko operation etimi ko yi ade o community 9 cemetery na ya ede na yakọ operation ti no ye suma ya nipa ba ku se onko family ye de embra nti na ye wo hotel bi e wo community 8 ena ye nyina pu ye ja ye nipa ba ku wo ho se ye koto aduane abansa na ye be preparation nti ye ba ye no no ma be piki adamfo na free hotel ho ansa na ye boy na ye suma ne som ko family no o ma che no wo kwan so nti o de o mu ko hotel ho okay
nti yes anu no ya hu say no BBAC nti afi de na ya lose ya ammunition but yankasa ye your group ammunition and yankasa yenso ye wo ye side yankasa me fa ne say miami de bibia tia metimi de defend me ho. Okay, wow, wankasa wutu. Mi ankasa me tu. Okay, na group na ankasa so nyina so e wankasa mutu. Ye tu. Oh. Nti na afide ya lusu ye tu onu kese ni nyina. Nti afide na ye tete ye ho. Ye ho police say tete ye ho ya danfo ye say tete because sia no ya ho so mu hwehwe ye. Yeah. Nti afide e ma me besra me ma me mu kra na me nya stand still. E say me dodge na me besra mu na masa ye den akọ. Na ma me ni wadwuma wo ye. Na me ma me nim dwuma me ye but problem ni ba ye no. E na me ma me hu say adwuma me ye den. Me ye. Na o sendo ma me sika. Na me ma me sika nkasa. You know okay so no man is kai mo drupa. Oh, na me ma me nkasa wo bi dada. Oh, okay. Ba ko say oh ma me besra wo. Because na feed my free me ma me hokra. And it so ma me wo bi na obi a wo call school or Temadato. Temadato so nye se bi school bia keke obi a betimi akobi. Die na mo ne je kro no bon. Oh, me pese me nkasa me di me ho. Me nyamia me bibia wo me nkasa me nsem because na ma me mfa ma. Oh, o ma me but akoye say asodin ti no me pese me leave you on me own. Now a certain amount of sekebia na wo hwehwe wa abrabom. Na me pe. Na me pese me tu kwan ankasa. Because na madam for me no mo free so nyina bebre wo outside. But akoye say me ma no me na me last born. Okay. Me ma me so pese me tu kwan. Enti me ankasa me pese me use me determination e de tu kwan. First day I call chrono but we man show. Oh, me yem sheme. Me yem sheme but me caught you asu kakra bi na fe de me yem shishime biom. In your robbery what could pada? Oh, etimi eba ne mistake. Say enye say yekoye ya adwin say yekokun but okay. Etimi ba ne mistake say ye ba be giska na ne prepare dia. Etu no timi count. Why used to say to be da mistake kwanso? Oh, my use be da. Tete obi akoda in Sawam 20 years na krono a omokobo ye de ne call Sawam no e won komo na sabre ye adwuma am ye call na so call ye ne sika over 400 million Ghana cedis the year 2000 asem ena ye kan ena ema play for nam so ko kire mu a etirema ande ekopie so ekwa be na place for far so finally etimi echew na me on my side friend pa I am my serious friend ono onye kronfo ba kwa say me nya scanner metimi be fa no say o ma yenkoji yeni no say obi a me pese me ya bibi wo ma brabo mu a me catch no okay because of a china binti no yeah nti no amanfo de omoni tu ahun say no so omo chi sa madam fo na on be hu me hide out nti ampansu say madam fo no satan no ma talk am na o de ye Harry from Tema to Accra. Nti omu chi no na me nim so ma chi no. Nti me wo fie na oba me nchen. Oba me nchen sa atam na sana police for na asalandi me area nyana bat. Okay. Omu nim Pacific me say mini ana enye mini. Because atam na nkasa no. Me nkasa mo no uso mi mu kura say kura metime afiri unsem. Obayira. Sata me yira afiri unsem. Wow. Krono na bo nyina na waduro. Oh. Edu baby a na say e bi yen because na ya dan fofo na e bi wu. Mi angasa mo ano na me aigbeni. Nti e ma me ye de me so me fa baby kakra ene mi microphone obi afa ne baby ya gina ye nanso. Eti please for so mo say ya utimi jire from nsem. Metimi from nsem. Na de na we de want mi anyere. De ba ne say won say baby a wo ne mbre. Okay. Say nyakupo say ene eye wo mbra. Bibia ni wa obetimi aye de. Aye wo mbra so. Because me akasa mo ano na me ngide say police betimi achi me wo mabra bo mo am ye de. Me baaye. De enti amekasa achoro say police fa chi me bebre ma free om nsem. E bi kra wo yetimi di bone normal ba. Na ye nyina ye free ma aja police for no. Yetimi di om kopa tu tutu pupupupu. Na nyina ye free ma aja om. Enye 1, enye 2. I mean say late year 2001 no. Robbery bisi wo mampom.
Asante Mampo bank bi local bank bi yes na ye me team no otu asekan yeah na omutututu o abonte so na me team no ebi free mu ebi wuye yes e wo sa akromo na ye me gang ne bi no ba sa time no da omu yes omu move no da no na me yale ntimi anye den andi omu chi anye den anko sa Mampo no that is 2001 no madam fonu ba me nche no madam fonu de na onim de me ye nyina mama na hu ma onim se uye armed robber yes mama na hu me capacity me wa de wo ho a me de hye me fa ne se me telema me de hye me hu okay o talisman yeah nti madam fonu ba me ho no o ma che ne ma me a che ne papa se wa ma o ma nche me a o ma man threatin sante hu aye den aka no nti o ba me ho na me se won tina se ma me huru me hu na empue nti me ko me bat house na me yi me talisman so me ye there too ne ma otime yira no yeah e wo me ho okay ene me ring me yi the go me center table so because now me trust friend okay nti me yi ene me on me bat house na ko abonti free police for no say me ye den oh me wo dem nti me dware me peda me ni say na me hu say siren light no say red yellow green no a pity wo me fie ho nyana me akasa me to me fie ho committee 7 opposite club Felixa American house nechi minya ska no ho na utimi bokro no tofie nyina wom nya me tofie wom eto me ka bibia na me wo ho nti me hu light no me pue ba abonte no me de nsuo no ye den e ba abonte eni tawo me share center table no so na me hu me talisman no center table so nti me ra dem na me twituo nti me twituo na me hu say there be police 46 omo gina me so omo say mama nyeden e move me move a on be bomb tuo nti dia me hu ya ni say me ko on me fa ni say omo de tuo no bomb me ko echi omo shoot there be omo de tuo no okay tuo abena no e bomb echi okay nti dia me hu me ni tie no na me da police hospital nti police hospital na me da handcuff me nti me ni tie no o ha na me hu say police for gina me so no mo say there be omo fa me nya de enkotema nti me ko poe wo tema original headquarters okay. Commander mi ko tu no late Sikanate okay nti Sikanate no hu mi ano si ene die first way the pro na num say ene die na nka me mpese me hu sei na nka me mpese me hu funu nti me hwe ma me ne din nti afi de me wo ho na we di ni case aba we su di complain aba nti me ko tu mi CID no we are friend Mr. Osei respect our say nti omo chiro mi statement no omo ne me call Domahini satam no na judge e wotema White House Domahini otisu sesia that is Daniel Mensa nti me ko gina ne mu White House but share me cases no o si no me ma sem na mu ye du ontimi ndi nti omo ne me ba fast strike e wa Accra me be first justice Bafu Boni. Okay. Ti be face justice Bafu Boni a onu so hwe masem no si de bi. Masem no edmu ye dusin no. Nti ode me ma justice Ayerebi our court 6 that is fast strike high court. Nti ye court case no ma me hwe de ye court na me say no at least no. Boni na ya ade ye di. Na wo lawyer. Na me wo lawyer. Your friend lawyer a champion. One na tuanika. Bia na me tuanika. Satan no na me am shops omo tunto ande mami Satan na video library na abaso yeah me ton DVD ni nyama nti na me o sa shops ni bi wo ho nti na ba sa no mo no masem no na edoso masem no akwai say omo 6 robbery cases nti na afi dey say me started ton me japade na ye na me di fight wo me ho okay ba nyankopon so say me brain na ado nti opon ska me say nyina no still no omo jail me call prison for good 30 years nti me call prison no na me prison me babontin still na me wo kakra bi nti me ma lawyer bi omo frɛ no lawyer Hoyi okay yeah e file motion my to high court nti like for appeal okay that be na emotion start na me will remind okay na me file motion ti me wo na letter fail
aban mu buy say there be ye public figure nti na enye say omo ma ye bail nti omo dismiss ye okay nti omo e ma ye case no omo ye intentem because omo hu say ye nso ye pese ye fan out na ye babo nti yeah nti no aban yankasa be ma me lawyer aban be ma me lawyer no that is lawyer IT NDC for lawyer B okay you go fighting for sa pen sheet no yeah and aban di ne ye de e ma me nti omo no ma me omo di asem na judge no ma me ti asese asem na odi no say ekoti am ya meko prison for good 70 years let me see nti one day me am ba prison no me sum da ye say there bi nyankopɔ ma me ti asese me sum da ye say eja shi me ne me microphone ni nyina but me nko na baby am gina na eja no du me ho no na eja ne ka kire me say me sakra na man sakra obe shi me so ayede aka ho nti ade chi na ye me court date okay nti me do court no and that day na ye come final judgment ada there be na nya me final judgment okay na me cross exam okay nti me do court no me ne me partners no ama me mamu ti asese ene de enya ade a me sa de remind be de be sam echi omo se adent am se de bi bone ne ye di em play guilty ana omo se de bi me play me guilty me se yo mate nti me do no omo frɛ gina box no na me peda me nsa ana judge ne se me fa me santo me se de bi me pese me kasa ana o sa de na me se me guilty with explanation ana judge ne hwɛ me ne ma o se me nim case am me face ana me se ai ana bisa prison officers ne say omo hwɛ me number yeah obia say oh me number nti o se me nkɔ tena se for good 1 hour oh okay no some frame me back bio nti buy no ana o se me explain man ana me say oh e ampa robbery ne dey se me say ye nye ya na me boa ya ye but ya ye gina ha nyina no obia play ni part okay me plot me pray say me kuratu me na me gina ma me no so ma me ne kire bibia scan wo nti se obia ba be kire ni part o ye de o play yeah and obisa me say omo a me no mo gina ha no omo na me no mo di boni na na me say oh ye nyina ye ne na ye gina ha no omo wu ko no de omo ko but ya ye gina ha no ye nyina na ye ke ye de ye di boni no me say nti ho no judge no bue na no see yo wa sentence me or prison 20 years conspiracy robbery 42 years or prison nti ho no Mr. Peja Mr. Judge ni senti wa jeli me for 65 years ana ba me stre no on hwemi baby me ma me ne me papa age edu ne me nkola no boni am ye ne me nya biu nti o hwemi ne ma no si yo wati wa ma me 10 years conspiracy robbery 22 years let me say thank you nti e ma me call prison for good 30 years into my raw concurrent to date of arrest to consecutive into me call prison no prison mama ti assess me twa 22 years oh, okay and me see you mate into me do prison no down me do prison yard no na madam fofo ma bokro no da no me ne mo no o ma call prison o mo wo ho into e be mu work am me fine ba baby o mo ni me ko 2 year no na ko say my dad remind kakra nti my number of your kakra okay and so one na call remind because special remind one sawam that okay. Is blog 1 okay me that remind for good 6 years remind nko mo di mansem nti omo yimi free o call block 3 that is say am a convict yeah ti me do ho no e ko dane convict me ko ye adwuma o kitchen as kitchen boy me boa mo nua aduane ma prisoner for no okay me was at say 2 years later and omo ma me security our kitchen say prison duane na omo de beba free store aba kitchen no yeah me na me ye nipa say me hwe duane no so me see you nti me hwe duane no so a mo na ultra prisoner onfie ko enim no mo na omo steady okay na me fa ne say o post omo ma wo prison no na omo pejam oh okay nti adu baby no me free kitchen be ye store boy na che say oma pejam me post mu akọ baby aduane na nkasa wo edi ba ha no yeah nti e ma metimi enya aduane nkakra wo me personal me di okay nti me free ono no e no mo sabe ma me leader
me fa ne say omo the post na nkasa be mami okay as leader metimi a room crofo of no nti omo me mami star class nti omo mami star class no na mi ankasa no meni ye din dada nti no na nyama enkoso yie ofie ho no me a metimi ho no na me wish say me nya leader metimi di me na sifom asisa nyama no kwan ene ma bi te say oh nyama bi te say adroboni a etimi rap prison oh okay nyama boni a etimi koso wo prison bebre nti edu baby no na me ankasa moa no me fight prison officers no e fa no say na ma prison school kakra but na akoye say Director General of Prisons no many din into obepe masem okay into na do baby no me close to him na ye prisoners no you cannot go close to him into close to him me ye man no me nya information bi wo ho a me timi the information here den e ma director no direct okay e ye nsawam medium security pay no Satana e belate. Oh, okay. And is a one medium security for paying. Okay. Nti belate call ye no. And obe hanova mi ma akom jedu. Akom jedu su by be rule ye. Satana no, is a one prisons no. Nyama bebre be see ye. Na prison no, me fan say yaye ma to the extent say number ye say prisoner efa no. Prisons no afa ayeden abruso okay nti e ma yare den e ba yankasa e prison mu yeah nyama bebre timesi and prison so ahun sa no prison nya baby pa se wo wi ase na wo di bone bi na yesi edi se o twa bone ne tu se o jai because cram down no exist and bone untimi nya bone anfa nko owuo mu da Yankopon so bepa wo hontuma ansa na uwo da edu ebrebe na no ho as an armed robber oh ebre am no me ho se me armed robber no eye bre a me da prison on meka kire me se me ma me owu me afrim de bia na me ma me ka asem bi kire me se opese me tena ho na owu a na metimi sie no bada me hu se me ma me wu ya na mo se no ekosi asem na me yeden me di me wo ati say 1 year later no umsa be ka chem say me papa nso ayede efremu nti na akoye say ade a me di si me ni so say adwuma me ye nyina no ma hu say bias satam na ya convict you ama be ye prisoner ankasa satam no ma convict me mama be ye prisoner nti ma sanya me mama ne me papa frame mu ma me visitor me nya e wo me duane mu di ene matar mu hye nyina tu be twae okay nti na afi de esem yankasa me ye dem struggle satan adam fufu a me no mu emange wa bonti me nya scan ma na me di omochi nyina no omo nyina adwane jame because bi ani ho obeti say wo yan roba obeba be sra ombra na enchi nka ho bi onam krom krai be ka kire say an roba ne girl no na eko no an roba ne nua na eko no nti ma me a me busuafo akasa ye de epa me yeah say yeah, busu am robbery ni ona ye den na wo fa robbery ye den e ba ye but before about to us wadamfo na wo gine dia na oka wo nokra sem e de kire nam ne so ma ye be che wo no obesra wo da on besra me da because na ehu abono onim ni pa ban ya me enti na ehu abono say o ma ye che me no bibia betimi aye no but edu baby no na omo chi me na bufuo ye den ewo me mu by do baby no me ametimi hu say de bi we wamboa me anka mewu de bi anyankopɔ be bia no eye because afi de na me wo prison na me ti say madam for we so onu so ye robbery on different side ni yekunu yekun we nti do baby no me sa bompa ye kra ma madam for no say nyankopɔ ma no kwantenten because se car say car etimi nya accident yetimi fa no frequency so ebe see fitting shop ema yesas ye ni ye kwakwanso dia I can make life but me do prison na ma pa because sentence no mo ma me no na me say me ntimi nya de emba biom ba me ko two papa bi wo prison na e friend azekete me wo prison na wanya almost 25 years e won sawam enti me hu papa no age owo ni yesi we dis amfie no wo prison me timi say no I can make it
misisa me subaya na me de me huma nyame a nyankopon kwa na betimi aboa me a metimi e da afifi a because ade a me de me hu tuye no ade na nkasa wa pa me aba papa no our prison up to now papa na me ko to no prison almost say wanya 40 something wa prison almost or 45 years old and or life ana or condemned prisoner and okay. In bar life and also bar sentence okay intino me do baby wa prison me call prisoner me nko sorry but a free council my friends so mo nko sorry omo ne ye be kasa na me de me hu sa ma anya me wa prison ho okay intino me fema sorry nya den endi agro ba me de me hu ma anya me no na me hu se do bi changes bi ankasa ye den bra ma brabom because I feel the omo aminjin di say omo betimi abe sra me o prison no san krofo no timi ye de ba me nchen e be hwe me e bra me duane bibia e o prisons nti e wo ma na me hu say omo amene omo sa kodi boni no omo se no greeting no yeah omo judgment day no judge ne mo omo 45 years na che so omo di 15 years aye den apa me yeah nti omo betu me no me mo omo ti ase say omo jim omo fuso tum ti said ya me jim fuso tuma yeah anka enye den emba ne sa but bibia e be si bia no nyame na ye den e ma ne ye den si nti no obia embo mpaye na ye den ye hwe abrabo so ye nyankopɔ betime ye den ahwe ye so ama ya pue na me jim di se metime apue free prison na me jim di da se sa me 20 years no e bedu ba me yima dwen every 20 years no so na me mpese meti 20 years no nti na prison nyina obi ase me nim tama mekofie okay madam fofo nyina e wo prison nyina obi ase me nim tama mekofie ba me momuti asese me mekofie nti one day me wo ho only just na me kai say 2020 beba 2020 ba satan mekofie yeah nti 2019 and me am sorry and me call reception ye fro baby reception no ye baby a omo ne ye ba omo chiro ye nyama wo nti me call reception na me call bisa omo say me pese me hu da mekofie and omo si denti da no du a omo ba be frɛ me yeah and me see you mate ba yankasa no ye obi a ye calculate date no any ya adwen any date calendars calendar and ye di calculate nti me calculate ya na me say 20 years ma try calendar ye frɛ calendar bia ba ku one calendar okay because year ba ku bia ye one calendar okay and me see there be ma try 20 calendar e say me sa ko nti me wa na me so ma be frɛ me sa adichi a aka me 3 days am e de me coffee na me say nti afi de me say awunsi be go me okay then me hu say there be afi de ma ba ni pem me spirit bia ye de asaba me mu nti me bon me nkrofo ne nyina ma ne say me ba be kwa abontin ba me adwuma me di si me nso se me ye wa bonti se me bomodi se omo so omo di omo ahye bone mu no yeah omo ndi bone biom but yan hwe wo insa one prison wo sua adwuma bi come and say ye wo other forms of trade e wo insa one prison e bi ye carpentry e bi ye plumber e bi ye way wo sua bi wo insa one prison me sua adwuma wo insa one prison adwuma ben me sua salamic e wo prison okay esa sua dressman e wo prison okay that is architect e wo prison me wo certificate bibia okay nti adwuma me so me sua wo ho no the very day ye catch us say what that so and wo free in sawam ye yi wo no woko hefa omo ma me kwan e ma me ne me busuafo ye den e kasaye okay se me ma me frɛ me busuafo say ade be chi me ba fie no omo mbeleve nti ahunsu ye de gu omo nyina me ti phone so say dede ye de e si wo me fie nti me fa no say me wo inside anopa me siesie me hu okay e na omo be frɛ me o visit say omo de ntale afifie aye de abrem say me nhye omo brem me white nti me share na me hu say me busuafo me nua no mo nyama aye de aba ho omo de car na e baaye nti me puye no me do gate na no me bu kotoje share soro me say rade ona wa hwe me so fiti ebre ama be di wa anya na ona one me puye on san hwe me so wa bontima me na dia me de si me ni so say me ye no na ma
because why dan here nti omo ne me call Tema. Okay. That is Tema New Town. Already no menya aban mu pain bi wo prison ho a oni me be here close. No so one prison ho be. There be no ba prison ho be share so that is Honorable Adom Pre. Frank Adom Pre. Yeah, that is. So no a chief deputy on a chief whip or a parliament. Deputy a whip. Nti no ba prison ho nti no. Me de me hu be ball no kakra. Nti me pue no me ba Tema na adichie no ma on be fa me ba ne fie won Sawam. Okay. Nti me betina ne fie kakra bi ti say 2 months bi o hwe me so yie pa. Ti o de me rough last house. Okay. Ema me ko hu aban mu mpeinfo, national security mu mpeinfo, police mpeinfo. Ema omo so pese omo tie me so me side a me de call prison. Yeah. Na de me nim no me mfa ma adwen nye den. Okay, mra. Ema omo. Nti omo de me ma papa bi a friend no Colonel Ajimai. That is National Security Operations Commander. Okay. Nti me kodi ni nsem kakra bi. Ono sa ne me ma papa bi a friend na na opon. Ono ye Greater Accra regional coordinator. Ti me kodi omu side. Ewo me fa ne say adwuma me ye ho. Yeah. Nti adwuma omu di share me se me nya no. Me ye e de bo omu nyina. Me tena ha no. Ohun me se ama me ho aye fe kakra yi omu ana ye omu hwe me. Wow. Omu ana ye omu hwe me aban mpeinfo no. Omu adwuma me ye sesi omu ana e ma me dwuma no. Me sa gima ketua bibia. Okay. Eti ye hwe efie ya wotoye kasa wotoye eda na ye chiwo no ye sizi ni nyina Police for edi omusan esi ni nyina so. Okay. Me bibia from Mpobo Accra me share me fa ne say dia me share ya omo de chi me no ono na e wo me ho ba me bibia de police gi ni nyina. It wo hwere bibia na wo me hwere bibia me shops bibia e ka me shop ba ko pe me ton ye edi fa lawyer. But Abrabom to say. Oh, Abrabo e fine. Se me say enye fine dia. Na me share nyame enum nya. Abrabo e fine. Say ka so kwa sorry. Me kwa sorry pa. Sorry be. Me call full gospel. Okay. What a soon name encrophobia mbokro no. Omo amene mo bokro no no. Me angasa mo ametina ma clear omo nyina free system no. Wo ku omo nyina. There be me do ma police for da. Okay, like omo oni mo no. Da me do ma police for da. Because me put fi prison by no. Omo ne me say me hard pa. Nti no omo pese still no. Omo twi me wura adwuma no because no omo ne me say me de ahonkyere na aba. Yeah. But mpemfo a me de omo me hu ko bo omo any experience am ko nya o prison any bram brey en nti no. Me man mpemfo no kila omo nyina afrem. Bebre o prison, bebre nso o remand sisi a me mo kase. Mati ye beto aso but obetimi adjoin here 0302 211 701 up to 4. Na ye ne yenua Tetteh enkomo ya ye die. Unso betimi edo de ababeka ho. Yesi Tetteh me ati asese ade a ye frɛ no krono de onko hu biem. The wiase akona wieye. 0302 211 701 and 0302 211 702 0302 211 703 and 0302 211 704 Frembacho Fryer Doom o TV set Doom volume no Senebeya yes enya feedback bia ewo Adom. Kwame na good morning. Yeah, good morning. Kwame na peja voice kakra ma mi aka pepa. Pepa chose. O peja voice kakra ma mi aka pepa Kwame na. Okay, Kwame yeti o. Hi. Oh. OPK, good morning. OPK, good morning. Good morning. Pepa cho free.
free goes. Yet you pick it. Mamma more the bravo Tetteh. About to say what in your sacra a free the bonia or ye in a man called prison. At the make a chain say, Abba outry, often young coupon and Tonakumaso, no young couponchi. Now, when ye be a who say supposed to be an informer, the national security and our security service to deal with those criminals are almost system, almost say our youth, no. Then you say young coupon be shirano. Said you are such a fit, no person actually wouldn't be, but I such a fish animal now. You say young coupon be shirano abundantly in life. About the BBI, the Akuye Amano. But I say, Stephen, good morning. Good morning. A patch of free. Patch of free, you know. Patch of Peja voice can cream, I'm not so for no. Okay, yet you. You, really, yes, what's such a na a foot to eyes or the mamma sign. My saying, who said, you man no cool, no. A best sign the wabba which Senana or Tianano, Bebua, Mamu, I see so I won't pet Sebio, the kind Tamono, and who says, you man, and yet, and none of me per or the mamma sign me that say. Mate, Meso, Meda, it's Yepeke or more, a cabin before. Mariam, good morning. Good morning. A patch of free. Patch of my free Cape Coast. Yet you. The patch of the Pesamacache, Papa say, Nami Shrano. Why, dear. Nami Encosu and Swan and Bonnet. Nemon Adeba could pay Nami Pesamacache. Say, Uncle youth in a so. Nonga can show me say, Bibia, I want him. As so about Bonia would be in the Bible say, whatever you sow, you reap. Tisi ano wasakwa nyame di acheno. Onye te se Paul. Onko abontin. Onka kanche youthful ne say. Nya wo beye bia da wanim. Bonia wo be di no e da wanim. Obonsam onni bi pepe bia manimpa. Obai so be hwie we kum na wasai. Aseso we hwie ne destiny. Oh, Maria Lala Tiko. Japan, good morning. Good morning. Japan, patch of free. If I saw me free testimony. Patch it you. Never pass a walk, and I'm a person, mission in crying kakra. Cherena come at say, or surumpu any j, a brow di bonyeni bakumpu ever such an adwin. Yami Adom were free in the bonny in Nemu. Na mission in crying say, Uncle Swa no manany enco a jumebia or when a yami, a bishirano. But there back one may stress and company for Benny say, a merawa bontina or can seem be a casino. Not time for Bedorson, because you will probably be on that source how near Manin, and I some what that's all boninum. I buy a man and incohona, who bamboo be a Hubiano, on Famayinian. Yadamasi. Meso, Medas, yet been far of rephobia, ABM. Okay. Titi. Me say before na be call prison. Na akromfo arm robbers wo ekoku. Ebi akọ area hanmu a ye we mu ha. Area we mu ha. Oba wetimi emiti ebinom enoma di nkomo a share experience ateti akakofem e won se one prison. On say yawo yankrophobia robbery ama omo hwere omunyama bebre Yeah. Obetimi ehun say yawo ye my fan say me senior mans bia. Yeah. Robbery e bubu ni nine. Okay. Police for bubu ni nine. Okay. Police for ama ni life asay. Yeah. Nti me hia madam fofo bi na me no mutina na me nim say omo was group no ma. Yeah. Me de omo ye mfatu hu na bi de mi ankasa me ho aye mfatu hu amom. E de amom. Me no ka say massacre bebre. Wow. Why are there Titi? Ya better say. Ya me chira. Enkomo ye mfensi yanom. Ye beto aso da ofo. Me de akwasi nsi ochina anopebe say de hia obedwam so. Background.